Evo te izmija. Jutro večer svako dobar dan, ja sam Dragozet i danas, kao što vidite u ovom zimskom apartuaru, radimo hodanje na freaking ledu. Naravno, moj informatički tim neće stati na led zato što je tamo puko i skoro sam ja pao u baljernicu i skoro me neke zombi povukao bok te unutra. I prvo trebate imati barem led svoje debljine ili debljine vašeg informatičkog tima. Trebate biti jako oprezni, ali to nije zajebancija. Trebate imati čokoladno mlijeko da vas ugrije. Ja sam sve kupio u pekari. Košta koska je kola, ali pola litre. Sam da sam otišao 50 metara dalje do Konzuma imao bi Sky kolo, ali to mi se ne da nositi. Ide auto. Ajde stani da ti neke kažem. U biti, znači prvo morate znati di je zemlja, a di je led, ne? Da se ne bi zeznuli. Tako malo nogom probrca, tu je led. Malo stanite ovako jače. Da vidite, toliko da ne pukne, da vidite, tu nešto. I onda ideš. Ti ne staj na led. I šuti. Svaki šum može biti krckanje. I pasti unutra kao zaleđeni Isus. Shit, kam ja idem. Vidim da je to bilo neki kurcio. Došli smo do otočića. I jako sam sretan zbog toga. Ne, eto je još led. Fuck. Sad idemo kući. Ponosno, uzdignute čela i glave. Zažumireni hoću nadat se da neću propast. Ovdje da je totalno sigurno, tako da ću krenuti dalje kao muško. Sa upogati. Oh shit. Puca. Ti čuo isto to? Fuck. Prije svega. Evo. Biš. I to je bilo to, idemo da.